kubor nakaslem jong unongsan hima. Daki lakngut ki pat ringet Kristan jong kabalang Presbyterian naki Presbytery bapher jong kasinat sepngi. Haka khanai tarik uleber arjar pesan kila tuat cekajinga seng pat ba jong ka khasi jaintia Presbyterian sinat sepngi ke ba arpulai. Kabalong haka balang Sakwang Southwest Khasi Hills District. Haka jinga seng ke ba shipau shteng minstap. U Reverend R.R. Rapsang ulayo bansam ya ka kubor naga ketien jong ublay. Bat layo ban pulis dang bat duai. De u Reverend S. Karwanyang. Kat ba ya ka kubor na kaktian jong ublay haka jinga seng ka baar haka por shibiji shteng layo ban sam do Reverend C.L. Lalu ubadai moderator jong ka KGP sinat mingi balayo ban pulis dang do Reverend Anand Thapa haka jinga seng ka baningkong layo sngo ya ki jingruai ki bathyang na ki kwaya na do ka jinga seng khana balang Sakwang standing kwaya BSI Shillong Auxiliary standing kwaya Mairang Presbytery bat ka standing kwaya Maulai Presbytery bat haka jinga seng baar na ka balang Presbyterian New Nongston Balang Presbyterian Sakwang, Standing Choir Maukarwat Presbytery, Barka Standing Choir, KGP Sinat Sepngi. Syadri kejongi, naju kemasdang jongka, haju bangde yo, ya kebantin wai no ya ka. Aga pamili lam lang yengi, komu pailang belasus pa. Najika per ki bakan saidam ki jongme ablei dwairu nagamtau pailang jong sharu ya digapai ya inu yame ablei namal ki ku kra sobha barhel bekini kiruramba tidak dapat taruh perkembangan dalam pemimpin yang nerjaseng